Ka Khasi Welfare Committee ke berega seng gitu lang ba na jela Mizoram bat ka isu badang tesa ke Mizoram mentak sengi ka kenai trik no pra ajabsan kai Kynduh yang bitrang ba ka jela mikhaya Conrad kisang ma ban pensengeu halo ke jing jong ki Khasi ban yo ya ki kot jaka puta ni ka land settlement certificate ha ka jela Mizoram haba klan ciklat patai ke bau jenas sekretari ke isu usama Donald Witaba ong bagi don lagi spa teli gilong yang Khasi basa hagilai sau teli gisnong hajela Mizoram ula ong bakadau bagi Khasi gidawai kalan settlement certificate kadai nama bagi Khasi gimdai gi basu poi hagajela Mizoram hendai kladon ha Mizoram nadu kisnem khat knai spa laipo hol kate gijing grai Kynduh ro yo mutri katna revenue kasoka Mizoram ban yakran hal gikot kisla jaka nak banta Khasi gi basa kate gijela nama bagi breu hakate gijela kidon lagi jong jaka diberi kuai beri tempau hendai kim yo pat ya kijing itu ya jaka ki puta ula ong ba na kaling kasoka Mizoram barok sikata kalkular hendai hadu menta kampat ulang setia bat kasu sateng bat kani ka penlong yaki bagin wan ban panyarap no na kasoka mikhaya bakan la ban ikran bat kasoka jela Mizoram na menta ban aino ikot ceka syaki Khasi basa akte jela kat bau ba po table miki u sekretari ki su bairang ti Mizoram la waya thu bagi don kumba knai pho tam gilong yeng bat kidon kumba san spa ngot ki Khasi hakawai ki sinong waya thu bagi breu negi Khasi ha Mizoram kitre kita da kuai utumpeu hendai ka jing klong bakim yo ka jing itu ya kikot kisra hawi dai bagi jaga buta hal kani na kaleng Conrad wa kolar siki ba un saiklen bat trang ba ka jela Mizoram Khasi Welfare Committee ke berde ka seng jong ki riurang bah kilong kemi kilong pa jong bardok parasnam jong in Mizoram berkunjung ru i dekat jong ka ki isu warangte unit apo warangte circle apo Mizoram de ke ga pelong ya ini ki arseng apo Mizoram ba kin wan ya Kynduh chief minister jong Meghalaya kalong hadin jong ke jing tresitom ke jing kerpat ke jing ut ke jong ki ka jela Mizoram ba kan itu no yaki da ka baka ai kita land settlement certificates yaki babun teli gilong yang Khasi belapoi di pau teli la jan spa teli hagi lai sau teli gisnong kadau ka ba ki Khasi gidawai land settlement certificate kadi nomor ba maki kimdei re kita ki basupoi hangti hapo Mizoram re giladon hapo Mizoram na du isnam kat kandai spa lai pau pat haswa ban khai jela Mizoram ka ban maki gila song snong hang kitu jaka haswa ban khai ke India ru maki gila song snong hang kitu jaka te kamut gila dei ki tresnong ki treri tremuluk ka tu jaka Henry kabasusi kalong balang bagai ilatri sitom la bun sedang berkunjung ruang lagi nak kalian ke isu Central Executive Council nilai yo banyak Kynduh ruang Revenue Minister jaga Mizoram nilai keren sipang kata land settlement certificate sang mutagi Khasi mutagi land Patta kikot kisla jaka jaka Khasi nomor kidon lagi jong jaka kidon ki beri kuai ki beri tempau Henry kim yo par kata kejeng itu ba katu kedai ke jaka ke jongki ba kan long kan kenti ki ba but hadin ki jongki Tenre nak kalian ke Mizoram kalau pular nak kapor Henry tak adu mentar ngimpat yo kata ka ke balong konkret nah ka sarkar Mizoram tekan ni kalau pelong ya kini perdok perasaan bejongi banwan pancing erap no napo jalan Meghalaya nomor kitip ba jalan Meghalaya kadai ka snong try jongi ki Khasi ban isngotu hi ba government hi haban pet hi perdok perasaan kumbolong ki jela ki jupet ki perdok perasaan jongi beron segi ki jela begini perdok perasaan jongi ru ingik scam ba ke sarkar Meghalaya kenyekran bat ke sarkar Mizoram hakaban la ban isu ban aino ingin gilan settlement certificate sia ki perdok perasaan po Wan Kynduh ingi yo chief minister sa Conrad sama kada ingi kwa ban ka jingpan jang kan urlong no namar kat kum ka jingpan jang ka Mizoram sarkar ni ka kwa ingi nadu chejar kan dai spak ancestor tamba ni ompan ya ki porok ki Khasi usa tamba di kwa kat kum karul ba ka government of Mizoram ka kwa ingi ban ayung ki kwa ki nadu chejar kan dai spak ancestor kita ki kwa bagi ban yo no ya kan kalian settlement certificate namba ni kwa point no cha political level nang ba i Sir Chief Minister Conrad sama bani keren bagi Chief Minister yang government of Mizoram hadu mentang ngi hapo kasing jong yang Khasi Welfare Committee ngi dona do kandai pau tam kilongjing ibru ki poyadu latam sanspai akawai ke chnong tenandon su ke wei snong kum sai pum do ke wei da don ruki na Meghalaya ki wan trai tang pau cha pom Mizoram kam dai tang mangi trai muluk ki Khasi basa Mizoram ki don ru na pom Meghalaya ru wan trai sitai kam tam hak pertang pau ki wan trai pertang pau ke berkan